etnoparku u Ravni, blizu Knjaževca. Ovo je kuća iz Bečinovca, original iz 19. veka. Hajde, Bobo, da uđemo unutra. Pogledaj, Bobo, ovo je ognjište. Ono je bilo najvažnije mesto u starim kućama. Na njemu je gorela vatra koja je porodici služila za zagrevanje, za osvetljavanje, za pripremanje hrane i mnoge druge brojne potrebe. Oko ognjišta su se okupljali ukućani da bi pričali brojne zanimljive priče. Oko njega i spavali dok u kućama još nije bilo kreveta. Njegova velika korist je uticala na to da on dobije važno mesto u njihovim životima, kao i u običajima koje su poštovane. Da, Jovana, ognjište nije smelo da se zgazi, da se na njega pljune ili da se o njemu ružno priča. Dešavalo se, kada bi srušili kuću, ne bi srušili ognjište. Kako su se ukućani odnosili prema ognjištu? Tako su i novi članovi porodice morali da ga poštuju. Na primjer, prilikom svadbe kada mlada dođe u mladoženjenu kuću, bio je običaj da se ona upozna sa ognjištem tako što će ga poljubiti.